Sini bubagrap already social media o saja buano call kaya bisa ka abo kisah clarification ready ne abo chung je question kai mani bu jeta Tripura WhatsApp no sikam hinjak abo ti so actually sikam abo sap no hinba halam kukirok no sikam no age nino usikam hinjak mani narok joto sai mano taupan very common sikam coba narong ni nana dabura song taupan tongke sikam coba tam no hin ni narok singke borok sai mano u halam kukirok no sikam min man taung narok ano sing mano halam kukita mo kukirok no se tamin mani mijo kukirok no se sikam hinjak mani Tripura ke halam kuki je hinjak manirok ke tamo difference main karon ke je sikam ro Tripura ni Maharashtra ni sovereignty no accept khainai ro borong no halam min je sikam ro Tripura Maharashtra ni sovereignty no accept khainai borong no halam min jemon baro halam hinjak baro ta tribe ini je sikam ro Tripura Maharashtra ni andaro paya borok no inke kuki no obono difference halam kuki hin mani so oro sikam coba hinai abole very common till recent time sob semua jeng kenal sikam coba tam ni bagai cerai rok tu ya rong pan sikam coba tu di dakti engya ke abona hinai sikri wei turumani ba abo coba usikam rok inke jeng coba ni borok hinai seni jago borok ni Karezias sob semua coba wo tuina ni kiria Karezias people sini sikam kok ba inke ral lo sob semua mane coba wo tong nai borok inke norok ni dabura norok ni para je hogra tong nai rong no dabur chu rong no norok sing mano phung ai sri nyake sanja ong drop rok inke coba rok omo ine inke asamoy rok borok sob semoy sotor ko ketong ine mane sikam coba sikam rok kaya attack kai nai abo mane sikam this Pharisee tribe Pharisee in nani taisa derogatory hinai hinjaga no these brave people, these courageous people who were always clean, sob semoy borok tam coba wotong, abo borok nono sikam hinjak mani. To norok sai manu sikam coba, it is nothing new. Don no mani koni somoy ni simino, rai kecak, rai kosom rok abo pro, Battle of Tlangsi, no, Battle of Thanasi, no, Battle of Tlangsi. Arowoba rai kecak bahai ke aro mecem kasih kamrong na mecemai abo victory ngai phai mani engke donno mani ko bofruni ba 1400 apruni simi se sikam coba mention till recently chini da bura rokba sikam coba ni kok so engke sikam coba sikam this is very much part of history of Tripura. Abo kep no chikon kaina ni bagaya kep no abo tolak iklaina ni bagaya. Jeng sai mano UPSC rok pan SSC rok pan payo headhunters singke sap no hit Nagas headhunters. Bro proud se feel kayo jeng headhunters ini. Tai jini mijo rok lusai hinjago. Lusai mane tamo lu inke bokrok sai man me tan mani. Inke headhunters in mani kok se lusai inke lusai word nomor kunadin derogatory hinai saya ble inke jeng je wanje rong no wansa in mani abo derogatory ba wansa no inke sikam word this is proper noun abo ekta noun so ro derogatory hinai boy feel kai mani ang aboya ang nije rangkol jeng halam community ni Tripura wo so halam community o payo halam kuki community so abo ang nije se
I feel board recruitment board ni chairman angai ang nije saksang no sikam innani angkunu lachia. I feel proud. Yes, we are from Ralmi. We call ourselves Ralmi. Ralmi means Chobani Borok kina. Norok oro ang kisa sana ni muchungo. O norok saimano tamin mani. O chini rangkol ro history o Maharaj Danno Manik ko somoy ni Simino rangkol ini পরিষ্কার ke ullekh kayo. Kintu tini porjonto chini population Tripura o 4-5 হাজার seko. Hoito jeng sobsomoy chobao tongmani obob ekta karon ongmano chini population bangya. So 1400 simi chini itihas mane rasmalao judi rangkol ullekh tongke tini pan rangkol ni population 5,000 se ongko ini bui ano singke tam ni bagay ongman maybe 14 rasmala le rangkol rok sui jable ingke au rasmalao rangkol ullekh tongke bosoro 10 jon pan barike 14 ni simi tau besik kakam ingke population tai bang na ni kokse hoito ucoba rok ni bagay ral khai mani bagay ucoba bolte nije bai coba ongo onno jat bai coba ongman constantly coba ural abo ni bagay no tamin mani population bekomong kana chin to in fact sikam jeng buci mani ke je sob semoy coba wotong nai courageous people ral borok in mani se abo kep no kuno tolak khai na niya jadi narok sake Mizorong no lusai hin mani abo derogatory deba Nagarong no headhunters in mani derogatory in fact ang kakao chini halam kuki community ro we should feel proud hoito sikam hinoy obo chini Debarma chini Jamatia chini Riang ro sikam coba sikam rok no kiriwai sikam hin mani mane ekta fear factor hai somo kiri mani hai okay so it is something to feel proud that we are courageous people who are always tamin mani coba otong nai coba ni borok injak mani se so I think nothing derogatory dai judice oro mane wan sukman alada wan sugoi negative norok judi negative wan sukmani no ang lesas nai norok judi bekachikon bai wan sukmani ke jeng nakar sano but abo keb no chikon kaina ni bagaya keb no opoman kaina ni bagaya jeng jeta history sikam coba is a part of Tripura history norok ni dadu dabura somnop singoi clear ke norok sinai about since ang rangkol abon ni bagay chini rangkol ni somonde ang kisa since rasmalarok ang saka of course chini sikam rok halam kuki we are not different protom ang samanya morasno Tripura morasno Mizorok tinipan aizol no rengpui no rengpui ramin no rengpui means Maharaja ni ha ingke jeng je Maharaja Tripura ni raja rong no raja omuk hinai saya jeng jemon Raja Bir Bikram hinai saya jeng raja rong no tamin Maharaja Bir Bikram se hinai saya Maharaja tar mane tam rengpui mane kotor je Maharaja ni odino je sikam Maharaja ni odino phainai ro borong no no halam no je sikam Maharaja ni odin payaro borong no ke kuki injak so chini option je halam kuki in mani both the option it is right halam kuki so asuk no norong ni tai sing thai de it is abo itihas ni Tripura itihas ang sakable sikam coba Tripura itihas ni ekta ongso sikam inoy boino keb no chikon kaina ni bagay ya abo situng itihas no situng in manise sikam chining ke ral no ral mi ral kainai rok mane ral mane coba ni borok hin manise
저반 비심번호 시간 뭔가 섭지 저바 거다. Yes. 아데바. 저도 Coba 더 abono. 비심때 저도 community ni bisimte haja. Yes, yes. Coba kainai sop semoi. Especially cini rangkol rong nong ke Maharaj song cino ral mai sak kino. Maharaj ni juddo rok kai pro rok pancing cini rangkol rong nong ke prothom storoton. Mane beskang sobce beskang tang naing ke cini rangkol rok. Abono ral mai sak mane sobce beskang tong nai. Hoito borok ekta karon ungkana cini population komung mani. So, obose. Courageous sikam ingke kunuya, it is a synonym of courageous. Saos kenang borok, coba ni borok in manis. In fact, ani halam kuki brothers rock, they should feel proud to call themselves sikam instead of just taking it as negative. The Nagas feel proud when someone calls them headhunter. The Lusais, the Mizos, who are known as Lusais. Lusais means, Lu means head, Sai means chopping. So Lusais, they don't consider the term Lusai as derogatory. So my Halam Kuki brothers, I think there is nothing to consider it derogatory. It should be. We are very much part of Tripura history. Since 1400, it is recorded the Sikams were in this land of Tripura. So we should feel proud. It is very much part of our Tripura history. So thank you. Ambai.